otang itu di sini. Oh di sebelah dekat Mang Buku. Heeh. Maksudnya cekat kuburan Pak Ustadz Otang. Pulang mulai. Sok sok. Nyantos. Nakum wa bi amrin qasadnakum fasudu ajmakum lillah sadati tahaqqaq li'isyarati asatati bisyarati wa yasbu waqtuna lillah Araf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuri wajhi ya Allah salatullahi maulana ala ambil halki aulana syafi'il halki indallah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbaba antum ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Duh. Penasaran. Pemakan ya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la ilaha illa yamutu biyadihi al-khairu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Abdullah ibn Abdillah udkhulil ahda alladhi kharajta 'alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. wa anna al-mauta haqqun wa anna al-qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna adabahu haqqun wa anna su'ala munkar wa nakir fihi haqqun wa anna al-ba'sa haqqun wa anna al-hisaba haqqun wa anna syafaa'ata sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nar haqqun wa anna liqa'a Allah ta'ala li ahli al-haqq haqqun wa anna Allah yab'athu man fil quburi al-ana qad sirta fi atbati sara wa baina asakil mauta wa idza ja'a malakani al-muwakkalani bika wa huma munkar wa nakir fala yuti'aka wa la yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي ومحمد نبيي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك هديت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله. Amin ya Allah.